L-Istrateġija 2030 mhijiex sempliċement dokument ta' intenzjonijiet, imma impenn kondiviż. Lill-artisti li xogħolkom huwa importanti, lill-komunitajiet li l-kultura tappartjeni lilkom, lill-imsieħba u dawk li jfasslu l-politika li l-kreattività hija responsabilità nazzjonali. Flimkien qed nibnu ekosistema kulturali li tagħti valur lill-passjoni, issaħħaħ il-professjoni, tipproteġi id-drittijiet u tħares il-quddiem b'kunfidenza. Għax meta l-espressjoni kulturali u artistika tkun b'saħħitha, is-soċjetà tkun b'saħħitha. Din hija l-Istrateġija 2030. Dan hu l-futur tal-arti u l-kultura f'Malta li qed insawru flimkien.